الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو إن دفتر أن للولد ويتدو 40 نووية 40 النووي لإمام النووي رحمه الله. هذا إن شاء الله إن جنگ حديثة نو إن ودما نما نو جايون حديثك حديثون كو يوتتين كو في كو يتي هرسا الحياء من الإيمان. هرسا نجيا كو يتي ليمان لنكاك هرسا نجيا ليمان. من جانج حديثون دواتر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يقول حديث هندي دوما جانجتين. هذا ينون هيدن أندي هيدن مري لاون فيرترتين دي دفتر دو كوندوني لاون كو كالا صحابة جو جانجتين hewtude hadisa musi en sifaki fi makko jangugol d'abord jangugol ko hombo woni on sahabajo fillido o hadisa do en yi o sahabajo do ko makete do Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. haray ko do jangeten fi mulu cerno do filla ina wonde ma sahabajo on ko makete ko ina wonde ma hadisa on tigiri ko yetoto en fi mudum ko الحياء من الإيمان هرسا نجيا ويته الإيمان جكناندي هرسا كان يمكن أن نبقى كدر دينا من كونو هراي اندر كو جانغيتي حديثون دو كو جوني ان صفته كو هرسا هونكا دبا كدينا كو هرسا هونكا وني دبا كدينا سابونا هرسا جي دي فو سريا ونجدي. فمثلا ميدو هرسي جانغوغول كان دون هرسا سريا ونجدي فالاكا ala hersi landagol dina masala dina sariya inni hida dum no jakamandi hersaji gono ton sariya on no ngini hersaji gono no ton sariya on no jabi jakamandi de wola kadi fi hersa haray hersa ka sariya on noddata fi mumkan ko kan hadisa woni e noddude fi mudum. amma hersa wonde ma fi jangugol mala hersi landagol mala hersi in yawgol tewroya bay haray mi nawi mi jangali dum no haray kan don hersa sariya on jabat. haray non ko hombo fillani o hadisa do ko sahaba do no make Uqbah ibn Amr ko sahabajo maketen Uqbah ibn Amr. haray non o sahabajo ko honɗum mo jamma ko honɗum woni jammore makko nden ko Abu Mas'ud yakamandi Abu Mas'ud ko jammore makko nden inde makko nden tigiri ko Uqbah ibn Amr. haray non ɓeɗo ko ɗum al-Ansari al-Khazraji al-Badri ko inde maɓɓe ndenni ko ɓe makete ko Uqbah ibn Amr ɗo ko inde maɓɓe ndenni. Ansari hikko jeyaɓe himɓe Madina ɓen enen inni ko ɓe nonete Ansar ko jeyanoɓe himɓe Madina ɓe. Al-Khazraji ko jeyaɓe e gorol wiyetegol ngol Khazraj en jangino ka sira hari de mari gori didi burdi dudo Madina do al-Aus e al-Khazraj haray be jeya e golle ngol gorol wiete gol do Khazraj. Al-Badri yanke jonnon enen en sifoto joni cernobe ben no yeddodiri ko fi holno be nana Badri ene be tawano gere den Badr ka be tawano ka cernobe no pododiri est ce que be do be tawano gere den Badr gere attade wadede den kal islam be sahababe do be tawano do ka be tawano ka. Imamul Bukhari inni wondema be tawano be filli hadisa be ni be do be tawano ko buri sellude sabu Imamul Waqidi haray ko filli e Imam Sa'ad fi tabaqat be do ko filli wondema be do be hodu Badr kono be tawano ka gere den Badr ko dum do bura yaare de mudum haray be do ko indana Badri ko fi on ko fi nokkure ka ɓe hoɗuno ɗon wona fi ɓe tawano de gere ɗe Badr nana se faami. haray no wona Imamul Bukhari kañum inni wondema haray
be tawano gerede badr kono haray fillotobe kutubu siyar ben bi mana fillotobe fi tarikha dula do ko bura yarede ko wonde ba o sahabajo do o tawano ka gerede badr ko o komo jammira badri ko sabu o hoduno e sare kapirano do badr bayno o hodi do gande kadi be nodditiri mo don wona fi mo tawano gerede dana sen fam jakanandi haray ko inde makko denni ukbata inde mabbe denni ukbata ibn amr al-ansari al-khazraji al-badri haray no konno be jamba ko abu e ni wonde makko abu mas'ud innen jonna duma yumma mabbe konno be makete ko sa ukbata ibn amr ibn inde wonde ma sa'alabata ibn asira babe mabbe abu babe be sahaba be no kono be makete enen ini ko sa'alabatu nando ma sa'alabatu bintu au abun athira ko in wande ma ko sa'alabatu bintu nam sa'alabatu bun asira bun asira halay ko inde babe mabbe ni sa'alabatu bun asira ko non babe be do makete no yumma mabbe non konno be makete no yumma mabbe kanyum kadi no make salma bintu azib salma bint azib bintu inde wandama azib ibnu khalid haray ko inde yumma mabbe ni jakamandi be sahaba be do ko ukbata ibn amr al-ansari be makete hibe jamma abu mas'ud babe mas'ud bemma be no make sa'alabatu bintu asira yumma mabbe no make salma bintu azib do enen sabu enen en sifike ko en sifo fi sahaba jon sifo don ko hondu mo naniri nula do sallallahu alayhi wa sallam joni non be sahaba be do tawano badr ene nyaabi honnu ko buri sellude ko be tawano ka badr kono be hodduno no kono be tawano gere den uhud don be tawano gereji hedditi din fu haray ko yeddondira ko fi badr so be tawano badr ma kono hande kadi hedditi din fu ghazwat uhud ghazwat hunain dum no fu haray be sahaba be tawano holli en jakka haray ko sahaba be tawano be e ko wiete fewdo diina kan wallitete haray kadi be sahaba be do no tawa e ko wiete bai'atul aqaba thaniya bay'atul aqaba athani fewndo julbe ben yawno Ethiopie arti kadi dabu dun don kanyum kadi hino jeya e sahaba be waduno ben ko biete inne dettudunobe e aadi e nulado ni sallallahu alayhi wa sallam fewndo inne awandema be makka ben be madina ben arno dettidi aadi e nulado sallallahu alayhi wa sallam be hoti kadi dabum kanyum kadi be arti be dettidi e nulado sallallahu alayhi wa sallam aadi kadi dabum hino jeya e dettudunobe aadi ben be sahaba be makka be do ukbatu ibnu amr haray non o be sahaba be do hibe jeya e fillibe hadisaji be hibe jeya e sahaba be duddimbe fillagol on hadisa hibe mari hadisaji buy hino jeya e hadisaji di tawata be duma filli enen en jangino wonde ma sahaba jogo hari no mari ko wiete jiyaado nyande mo piyaymo nyande go nulado sallallahu alaihi wasallam hayni mo ka woddi mo piide jiyaado makko nulado sallallahu alaihi wasallam noddimo o nani hito kono o hiali nulado sallallahu alaihi wasallam himo jokkitu mo piya jiyaado makko nulado non battimo nulado bay battikemo o anditi nulado sallallahu alaihi wasallam ma kanimo ene anda alla kanyum kadino wawma piirde buri ko wonda e piide o jiyaado ma do kono mo jabino o inni gila nden nyande o memitali ko wiete jiyaado makko hande o ko do yini wiete mo piite ali o yahande kadi ko mbo woni on sahabajo do Uqba ibn Amr ko do be pino nulado hadi mo piigol o ronki o yini wonde ma o memitata jiyaado makko hande kadi mi mana mo jeeyam e be nulado yamiri hunde gila nden nyande o terti hunde den fo o terti hunde den fes haray kadi o sahabajo mo jangude fi mun do mo jeya kanyum kadi fewndo ko wiete julbe ben fitna yanno hakkunde mabbe hide ngandi fitna yanno hakkunde Sayyidina Ali e ko Sayyidina Muawiya be fo ya Allah subhanahu wa ta'ala yurnabe
no jeya e ɗum ɗon kañum kadi o sahabajo ɗo kanko o tawano e wontirɓe sengo seydina aliya ɓen seydina Uqbata ibn Amr seydina Uqbata ibn Amr ko wiyete ko gueɗe ɗen Siffin haray nden ñande noon ɓay woni fokkitama piiroyede Siffin seydina Ali inni joni an haysa yahali inni ɗum oɗo sahabajo an haysa yahali an mi halfinima Kuufa leydi no wiye Kuufa Kuufa ko leydi wonude yon ɗum Irak ko saare wonde Irak nde saare ɗo hari seydina Ali ko kañum laami ton ɓay noon ɓe fokkiti ko wiyete Siffin gueɗe ɗen Siffin inna wondema Siffin seydina Ali makani ɓe sahabaɓe make ɓetteɓe ɗo Uqbata ibn Amr ɓe maki an haysa yahali ton an min halfinima saare nden Kuufa haray ñiiɓuɗo wonda e himɓe ɓe yahali ɓe jaka mi andi ɗum ɓe jeyano e himɓe ɓe seydina Ali lammini e jamanu seydina Ali eɓe jeyano eɓe ɓeɗo sahabaɓe ñande noon ɓe lamminano ɓay seydina Ali mooɓi ko wiyete kono mungun ɓe fokkiti yawgol ka haalda yo fotto e ton heɓi himɓe buy suuɗiɓe fi jokkugol seydina Ali ɓe sahabaɓe ɗo makiteɓe Uqbata ibn Amr ɓe waɗi khutba nde ñande ɓe ƴawi ka mimbar ɓe waɗi khutba ɓeyni kon noon yo wonɓe e suuɗade e jokkugol seydina Ali haray ta on suuɗo haray joddi ko woni ton kon ko joddi buy sabu ko joddi fi walloygol diine Allah haray noon ɓe sahabaɓe ɗo no jeeya e nden ñande toraje ɗe ɓe waɗi ka khutba maɓɓe yo Allah subhanahu wa taala ɓutti hakkunde julɓe ɓe sulhu wala hakkunde maɓɓe hara piraka ko o Allah subhanahu wa taala kadi jaabini du'aw ɓeɗo on ko sabu ɗum ɗon seydina Ali warira khawarij ko sabu ɗum ɗon wariri seydina Ali fi honɗum sabu seydina Ali jaɓi on ɗum sulhu yewtutugol e seydina Muawiya haray fi on ɗum o sahabaji ɗo ndeññande khutba mo o waɗi on no jeeya e ko o tori yo Allah subhanahu wa taala haray julɓe ɓen ɗiɗo hino fokkiti waɗoygol ko wiyete hawre naati hakkude maɓɓe miɗo tori yo Allah waɗu sulhu hakkude maɓɓe mo kala jippito fino ɓe fottira feƴƴiroyle noon kono ko ɗum ɗon khawarij wonno sabu ennen hasiminirgol seydina Ali radiallahu anhu jaka nandi o sahabajo ɗo kañum kadi haɗi ko hiɗanɗo julɓe ɓe gonno hiɗanɗo ko wiyete julɓe ɓen pottal kañum e ɓuttu hari o sahabajo ɗo kañum kadi no jeeya e ɗum eɓe ɓen ɗo haray kañum kadi e o sahabajo kadi ɗo mo wonɗe janngude fi mum ɗo kañum kadi o kadi no jeeya e landetenoɓe ñawoje diina ɓen e jamanu seydina Umar seydina Uqbata ibn Amr bimana ko sahabajo molanaɗo ni jannguɗo joginoɗo gandal moƴƴa saabu seydina e zamanu seydina Umar himo jeeyano eɓe seydina Umar innata ɓe on ɗum si on falama landagol masala dina yahe lando ɗon e seydina e zamanu seydina Umar radiallahu anhu imam ko wiyete imamul Bayhaqi ɗuma fillani en imamul Bayhaqi ka deftere a makko ɓe sifani en fi ɓe sahabaɓe ɓe maki goɗɗo goo ñande goo nulanno o sahabajo ɗo yo o sahabajo ɗo ar soƴƴa ka makko nde ñande goɗɗo goo gorko goo nulani ɓe sahabaɓe maketeɓe ɗo Uqbata ibn Amrin al Ansari miɗo faala ya ar soƴƴa ka an sahabajo on ɓeɗo ɓe makani on innuɗo koyeɓe yawɓe soƴƴoyaka makko ɓe inni ene ɗuma pirinti no kama bimana estati hoy no wenga to ma photo ji no wenga o yayni ɗum kadi de photo ji no wenga ka an estati hoy imeno ton o inawa mi ala yaade ara e noon ɗe weldi ha ko noon mi ala e yawde few tawi noon mo haalani ɗum on ɗon kañum kadi ko hiɗuɗo mo on inni ene si tawi woni mi itti koye estati hoy e ɗuma eɗin pirintiji wengaɗi hara anga yahay oyni mi haɗi oya yehi doori ko wiyete kon ko sariyaw haɗi kon fof ka suudu sahabajo on nooti noddandu makko ɗo ɗo kañum kadi kon ɗum holli en ko laaɓal reedu ko laaɓal on ɗum reedu oya innali joni yomi yawtun hara mi haɗalimo oya kañum kadi innali joni ɓay woni kaari innila yomi yittu haray hande kadi ko haccu makko hayso arali kan ko ɗum sertirni jamanu men hande e jamanu feƴƴunoɓɓe hari ko gonga ɓe woni e ɗaɓɓitude kono jamanu hande gon konnu wakko la hawla wala quwata illa billah jon noon oɗo kañum kadi e ɗuma sahabajo himo ñande goo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jamanu ko wiyete
wari o joodi enen jangino Seydina Saad ibnu Obada ide andi ko ben don Allah mino ko lamino himbe Madina be nyande go be ari e jonde be ari be tay majlisi be ari be tay jama on no joodi e dental tay ko hombo ko honto be wadi ngal dental don ka sahaba jo wiete don Bashir ibnu Saad tay no moba don kambe e Seydina Saad ibnu Obada on tuma be maki nulaado sallallahu alayhi wa sallam men yamirama juulugol e ma joni non ko honno men juulirta e ma oɗo sahabajo landi ɗum ɗon nulaado sallallahu alayhi wa sallam o sahabajo ɗo landi on nulaado haray Allah daali inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima men yamirama juulugol e ma joni non ko honno men juulirta e ma nulaado sallallahu alayhi wa sallama inni sahabaɓe jooɗi ɓen fuu qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin janni ɓe no salatul ibrahimiya jaka mi andi juulirgol e nulaɗo e none mo tabitaka sunna hana sabu ɗo o sahabajo ɗo ko o yaltinani en on ɗum ko wiyete lekki kin wari on landi nulaɗo ko ni sahaba ɓen kamɓe hari ɓe sincata goɗɗum ka dina kala ko woni ɓe landoyto nulaɗo sallallahu alih w sallam o sahabajo ɗo innene nula Allah yamirime yo men juulu e ma ene konno men juulirta e ma nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki siɗo faala juulude an koyon ino allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammadin kama sallita ala ibrahima wa ala ali ibrahim ɓe jangi ha maɓɓe gayni jaka mi andi on ɗum simi juuliri none goo mo tabitaka sunna haray ha hande kadi mi lundike ɗiɗo bindi sabu ko nulaɗo tigiri maki so juulay ko ni jangirto jaka mi andi o sahabajo ɗo hadi mo himmi e andugol peeji ɗi mo himmi e landagol nulaɗo sallallahu alaihi wasallam himo jeeya e sahabaɓe kañum kadi on ɗum ɓattotonoɓe nulaɗo fi heɓugol gandal hino jeeya kañum kadi on ɗum himo jeeya e filliɓe hadisa ko yowodiri fi julde hadisaji yowodirɗi e julde buy ko kanko landotono sabu hari fi julde no mapinimo hari mo yiɗi ko wiyete julde sabu innen e ɗuma wondema sifagol wondema juutingol o hadisa mo janguno ɗen wondema nulaɗo goɗɗo go arno wulliti ka nulaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo ari wulliti ka nulaɗo sallallahu alaihi wasallam gorko ngari inni on ɗum nulaɗo min mi nennoto yawgol juula subaka haray noon ko wallan e nenninde ko sabu imamu o juutinayi ha feƴƴiti joni noon mi sella way on gorko ɗum ari holliti ɗum nulaɗo moɓi sahaba ɓen fuu nulaɗo maki min komi nulira ko fi hoynugol wona fi sattingol nulaɗo makani mofte maɓɓe ɗen fuu si tawi woni heɓe julnude haray nayi ɓe juutin ha feƴƴiti sabu nawnuɓe no ɓaawo maɓɓe ɓeyɓe no ɓaawo maɓɓe mawɓe no ɓaawo maɓɓe komo fillani en o hadisa ɗon ko sahabajo ɗo naniri on hadisa ɗon e jungo nulaɗo sifani en jaka mi andi on ɗum hari himo himmiri nanugol makuji nulaɗo ɗin sallallahu alayhi wa sallam ko sahabajo ɗo kañum kadi fillani en hadisa ka nulaɗo maki ɗon on ɗum haray si o moɓodiri si waɓutu yoni haray hikkine yeeso ɓurɗo wawde jangude si tawi woni ɓe foti ɗon ndaron ko hombo e maɓɓe atti silmude si tawi woni ɓe foti ɗon ndaron duuɓi maɓɓe ɗin si tawi woni ɓe foti ɗon ndaron ko wiyete damme maɓɓe ɗen ko mo fillani on kadi o hadis ɗon ko o sahabajo wonɗe jangude fi mum ɗo so hadisa kañum kadi arɗo inni en on haray nulaɗo haɗi ñamugol coggu bare yeeygol bare ha gasa sooda ñama on coggu ɗon ko o sahabajo ɗo kañum kadi fillani en on hadisa ko mbo kadi fillani en o hadisa saffine haray si tawi woni darnama juulugol haray hiɗen hani feppinde ko wiyete inne safewol ngol ko sahabajo ɗo kadi filli on hadisa ɗo o sahabajo wonde jangude fi mum ɗo ko filli ɗum ɗo kombo kañum kadi inne ɗuma sifani en kañum kadi haray sadaka ɓurɗo moƴƴude on fof ko sadaka mo waɗanɗa ɓeygure ma nde ko sahabajo ɗo mi mana o sahabajo ɗo imo tawa ɗum e sahabaɓe ɓurɓe fillade hadis ɓen saabu haray mo himmirno nanugol makuji nulaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ɗo ko seeɗa e nder tarika makko on joni noon oɗo sahabajo o fillanike en hadisaji o tawama kadi gazwatu badr o tawama guereji ɗi nulaɗo ɗi waɗi ɗi fof si wona badr o gayni ɗon kañum kadi o laami e jamanu seydina ali jamanu seydina oumar kañum kadi o halfina fi jabagol lande ɗen ka dina
jakayandi ko sahabaɓe wakkilinoɓe daraninoɓe dina kan haray siɗen wolde fi maɓɓe hande ɗo ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala ko ɓeɗo inni on rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zicrillah ko ɓeɗo woni worɓe kono hande enen sen naati e sifagol ko ɓe woni worɓe enen en taway wonaɓe inneten ɓen ko worɓe haray sariya on hinaɓen ɗon inni worɓe haray ko seeɗa e nder ko wiyete gurdan o sahabajo ɗo e ɗuma sifiɗen saabu haray janngugol tun hadisa on hara en yeetaki ko wiyete en sifaki fi o sahabajo ɗo ko fi en andu haray ko homɓe dari ko fiyonɗum makuji nulaɗo sallallahu alaihi wasallam wawi en hewtude e 21e siècle hande ko sabu worɓe dari no fino mako nulaɗo on hewtiray si tawi no woni na worɓe nun nulaɗo wonduno e mum hanno makuji maɓɓe ɗin hewtatano en haray ko seeɗaje ko wiyete qissaji nulaɗo inne wondema o sahabajo ɗo joni noon janggen hadisa on joni noon janggen e ɗuma hadisa on e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama e ɗuma maki inna mimma adraka nnasu no jeeya e piiji ɗi himɓe ɓen hewtitiɗin no jeeya e piiji ɗi himɓe ɓen hewtitiɗin no jeeya e piiji hewtuɗi yimɓe ɓen tawata hara ko konnguli annabaɓe ɓen annabaɓe aranɓe ɓen no jeeya e konnguli konnguli ɗi himɓe ɓen hendi tawata ɗin konnguli ɗon ko konnguli annabaɓe feƴƴunoɓe aranɓe ɓen ida lam tastahi fasna ma shit jakami andi kon fandi ɗo hiɗen andi hiɗen mari yewtereji hara ko jamanungu ko gila law ɗum no wowlede jaɓodira no jeeya e konnguli jaɓodiraɗi ha hewti en innugol honnum sa her sali waɗu ko faalaɗa sa her sali waɗu ko faalaɗa ɗum ɗon hino jeeyanum e konnguli jaɓodiraɗi gila annabaɓe aranɓe ɓen giral e giral aranal ngal jonni giral hekkungal ɗon ngal giral hekkuɗo ngal jonni jaɓodira ha hewti en no jeeya e ɗum ɗon si a her sali waɗu ko faalaɗa no jeeya e konnguli ɗi hendi ɗen tawata hara ko konnguli annabaɓe aranɓe feƴƴunoɓɓen sa her sali waɗu ko faalɗa joni noon kon num firtiɗo sa her sali waɗu ko faalɗa ceerno ɓen no jogani oɗo inne wondema manaji ɗiɗi sa her sali waɗu ko faalaɗa joni noon innugol ɗo ida lam tastahi si a her sali fasna ma shi'ta waɗu ko faalɗa ene waɗu ko faalaɗa ɗo ko ɗum faala ɗo waɗu ko faalaɗa haray koko daggi kako ko alta ɗo hiɗen mari manaji ɗiɗi ceernoɓe goo inni innugol ɗo waɗu ko faalɗa fasna sabu innugol ɗo fasna waɗu ɗo ko filul amri ko ɗo ko yamirore noon si tawi woni yewtama ka sariya haray hande kadi wonti wajibe ene ɗo nulaɗo maku waɗu ko faalaɗa ɓe yamirma ya waɗu ko faalɗa ɗo hiɗen mari manaji ɗiɗi janguɓe go inni o fasna ɗo ko filul amri kono mana makko konum ko attahdid bi mana ko ɗuma kambal ngol ma ɗum hino wawi wan honnu inna pay koye ma koye yomi yalto to sunno sundu innugol ma ɗo sunne sundum naafi anga yamirɓe honnum sunnugol suudu ndum anga haɗuɓe ɗum ɗon hulɓinɗaɓe fimu oɗo hadise kañum kadi ko ɗum sa her sali waɗu ko faalaɗa kon non honnum sariya o inna ya waɗu ko faalaɗa ko ɓay anga her sali joni awa joni waɗu ko faalɗa min kadi miɗo habbima ko ɗum woni mana arano mi mana ɗo ko gonga ko filul amri kono amri on ko ɗum manahu attahdid ina bi mana lujum mi ala sen faami seke si tawi woni anga her sali sariya allah a her sali allah a her sali nulaɗo a her sali himɓe ɓen a her sali ko wiyete allah subahana taala jonnima cellal a her sali o timmini tere ma ɗen o jonnima nemaji o jonnima hendu ko foofa o jonnima tawi organe ji ma ɗin fof no moƴƴi o jonnima ɓeygu watakima ɓiɓɓe o jonnima piiji ɗin fof a her sali mo sariya on jiɓugol ka sariya makko waɗu ko faalla mi ala sen faami ko mana arana on si tawi woni a her sali e hoore ko allah nemima fof haray waɗu ko faalaɗa allah subahana wa taala no habbima
ko no woni mana arano mana di dabo haray ko woni do fasna be ni mana on ko ibaha haray ko dagindo yani siya her sali kala ko yawda wadugol tawi si himbe ben tawdi may mum ayanga her sata fi ko wonda e wadde ko haray wadu no dagi mana sa fami mana di dabo c'est que mana di dabo konno haray sa her sali hunde tawa hara na hunde her sininde hay si himbe ben tawdi ma her sintama sabu ko hunde daginde haray wadu ko fala asari on ne on ma ya wadu fu do ko mana di dabo on jakamandi o hadis do on ko innen e duma wondema haray sa dépende on mana o fasna sa inni fasna haray ko fi hulbingol ma hande kadi haray do alla kambante woni sa inni no fasna ko bay woni haray ko hunde de hersinaki haray hande ga donu wadu sariya on no yamirma wadugol kala ko sariya on harbina tawa hersinaki haray lawngol nodditi cerno be ko di famuji do didi hebi derto wobbe inni haray o hadisa do daging wadugol piji di hersa lay mum ni fo di sariya on jabidi cerno be ko fami ander ton o hadiso do ina daging kolde o hadis do hulbine ini wonde ma sa her sali wadugol ko Allah nemi ma kon fu a her sali no awaya wada ko falla jakamandi di malaji do didi kala no sel lawnto kader hadisa do kono ko mana hombo buri jogade dole mana burdo jogade dole ko ga hulbingol ko wadi cerno ben ko do mana buri yarude e mudum joni si Allah subhanahu wa ta'ala nemini ma okkima piji din fu okkima ko wiete ko inne jawdi okkima bibbe okkima dum fu anga ronku ko yobitiramo si wana yeddugol mo o farlima piji a jabali o inni goddi ko sunna o ya jabali o inni haram ji din ko idi wonda e yawde o inni dido no anya tay ko idi wonda e jumpude Allah inni le wa tilka hududullahi fala ta'taduha wa tilka hududullahi fala taqrabuha wa ta'um batudi wa ta'um yawtudi keri Allah di tayanga hakkuma layno no fu fasna amashi yawda fal ko non mana buri jogade ko wieten dole jonnon est ce que sen inni do fasna amashita yawda ko fala la joni Allah no habima haray do Allah haray do Allah ko wiete kambani ko dum fandi hadis ene sifa dum don no kander alqur'ana eno wodi kala dal don ka Allah dali don inne i'malu ma shi'tum yewa don ko fala do si goddo jokido ko boni o inni wonde manu Allah ini mi wadi ko fala ko woni famali Allah ko nen i'malu ko gonga ko filul amr kon amru on do ko litahdid walaysa inna wandama lil wujub Allah ko nani do i'malu ma shi'tum ko bay o inni yo wadu dum do on jabal onni yahe wada ko faldo kono o kono mo yamirali ma yawgol wada ko fala o jakama ni sifa dum do no kander alquran e ka Allah subhanahu wa ta'ala dali do fa'budu ma shi'tum min duni fa'budu ma shi'tum min duni yere won ko fala do joni bay mi tagi kammo mi tagi leydi mi tagi piti dum fo mi tagi de pelle mi tagi ndiya dum do fo yo nali on andugol ko mi rewete awa yahere won ko faldo jaka mi andi do kadi ingo yahere won ko faldo na fi mo yamire dey o hulbinte woni Allah subhanahu wa ta'ala kun dal faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur goddo si dalli norki Allah inni silam fala mi goddi silam fala mi yeddu andu awoni famali ko bay wonni o holli ma dalilaji di fu ko kanko jeyi ko kanko tagi ko dum do yonali ma joni sila fala gomni sila fala accudo je jakami andi dum do no kandere alquran o hadis do kanyum kadi urinane sa her sali e piji di fu e di dalilaji fu e di nemaji fu ara yawada wala min kadi mi do habbima la amla anna jahannam min aljinnati wan nas ajmain jonnon hare ko hadis on no jonnon ene sariya on ko mu yeti en fi hersa enen en jangino nane hersa no senditi on gebe didi ko hersa ka dina kan jabi e hersa ka dina kan woni jabali few enen non ko hasikon ko goto on andude ko duno burdudo be na kari no hersa kari no dumanni ko ene ten ko e ndar ko hondum o hersirani siko ko sariya on inni dum do no hana hersede e mudum innen kari no jogi iman kono si tawi woni ko hunde nde sariya on inni do on adduaka hersude sonna ben aray no landonu nulado sallallahu alaihi wasallam fi honnu fi ko wiete duma fi la yeru haray hela fili janaba no hebimmi dum do si ben sonnabe jodi no inni amin la hersa hando kan hersa don sariya on jaba
jaka mi andi on ɗum sariya on ko hersa ka seydina Usman ibn Affan jogino kanko kan sariya Allah on faala iɗen andi hay malaika ɓen haadi no hersa seydina Usman ibn Affan hakke ko ɓe hersayno haygo malaika ɓen hersayno seydina Usman ibn Affan jombo ɓen geɗal ɓe ɗiɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e yewtere tawi sifanade en fi hersa saabu hadis on ko fi hersa yeeti en wondema haray no jeeya e konnguli ɗi himɓe ɓen hendi ɗin tawata ko annabaɓe aranɓe ɓen yewti sa hersali waɗa ko fa Allah jaka mi andi ɗum ɗon nde yewtere ɗo jaɓodira ha nde hewti en hande enen kadi ɗe yewtude nde jonne nde giral ngal wuruduɗo ɓen noon kañum kadi feƴƴina yewtere nde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wal haya'u shu'batun min al iman mi mana haray hersa kan ka jeeyam mum e geɓe limano e geɓe dina kan jake mi andi neɗɗo mo so ɓeyni tun goɗɗo kaari hersata andu hara liman makko ka timma saabu hersa kan no jeeyam mum e ko wiyete dina kan seydina ibnu omar ɓiɗɗo seydina omar o abdoullah ibnu omar ñandogo ɓe ari ɓe tawi gorko no waajo musidɗo muɗum gorko goo no waajade gorejo mum muy namodi an kadi accu hersugol oya noon kañum ala e ɗuma suɓidirde ko dina kan inni hersa kan ma en yarana dina kan moynatoya ɗuytu hersa ma kan nulaɗo noon a seeni tawdi ɓe e kan haala ɗon nulaɗo maki da'ahu tertomo fa inna al haya'a min al iman haray hersa kan no jeeya e ko wiyete no dina kan nulaɗo haɗi oya yo haɗu ɗiɗɗimojo makko on oyna wondema yo e accutu hersugol nulaɗo makani gorko on tertomo saabu ko woni hersude kon no jeeya e limanankako jakami andi haray gorko on ko faala ko oya ko wonnomo e ennude wattamo hersu hari ɗum ɗon sariya on no noddi haray ɗum ɗon ɗon hana hersanede janguɓe ɓen kañum kadi inni wo ɗuma hersa ɗum no jeeya e ko wiyete cuɗari bani adama goɗɗo si tawi tu woni no hersa andu imo wondi e ko wiyete cuɗari saabu no inna wondema seydina anas fillani e hadis ɓe maaki wondema yewtugol konnguli bonɗi ma waɗa piiji bonɗi kala waɗuɗo goɗɗo waɗali ko boni ha hande si wona on tigi hoyay nulaɗo maaki neɗɗo waɗali ko boni ma wowlali ko boni si wona hoya neɗɗo kadi hersali si wona hersa kan cuɗinaymo hersa kan labinaymo hersa kan teddinaymo nulaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam filli hadith mo seydina ya'la ibnu umayya filli ɓe maaki wondema inna allaha taala hayyun sittirun yuhibbu lhaya ɓe maaki wondema allahu subhanahu wa taala ko o wuruɗo mo hiɗi ko wiyete hersa allah no hiɗi ɗum noon kadi jaka mi andi aden hersowo haray allah on no hiɗimo siko woni hersude kon ko hunde nde sariya on yamiri hersugol e muɗum innaga wondema seydina zeyd ibnu talha ɓeɗo kañum kadi ɓe filli ɓe maaki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki diina no mari jikkuji no mari jikkuji l'islam on jikku makka on kon ɗum ko hersa kan amandi hersugol ngol kañum kadi no laɓɓaray ko imam malik filli ko wiyeten kon inne hadisa janguɓe ɓen kañum kadi inni wo piiji jowi no jeeya e malkiseede piiji jowi ko mande malkiseede no jeeya ɗum ɗo no yorugol ɓernde yorugol gite angal hersa hiɗugol aduna juutingol yela ɗiɗo jowi ceernoɓe innol ɗum ko mandeji neɗɗo malkisaɗo yorugol ɓernde yorugol gite ko wi enete kono qaswatul qalbi yorugol gite jumudul ayn yorugol hitere qillatul haya fandugol hersa warragbatu fi dunia hiɗugol aduna wa tulil amal e juutingol yela miɗo faala darnugol miɗo faala wadde ɗum ɗo miɗo faala ɗum an hara programme ma fof ko projet ji ɗin kadi fof fi allah nder ton ɓe indi ɗum ɗo no jeeya e mande on ɗum ko wiyeten ko malkiseede innen ɗuma ceerno go kañum kadi inni
wosi Allah subhanahu inter Sulaiman ada darani onon inni wonde ma si Allah faalama halkude jiyaado si Allah faalama halkude jiyaado ko hersa kan o ɓorata yon tigi tuma hiiɗa goɗɗo ara hersa landiɗimo fes masalan tuma wano leyɗe Portugal wonɗen ɗo tuma wattuɗa fottude e ɓiɗɗo pullo no jogii biniri beere haray ko ɗon hatti hande kadi on ɗum Allah subhanahu wa taala tuma faala ko wiyete halkude neɗɗo ko hersa kan o ɓorata e ko wiyete on tigi Seydina Ibnu Abbas radiyallahu anhu hiɓe jeyano e ɗaɓɓaynoɓe gande ɓen enen en sifinoke fi maɓɓe ka hadisa ɗo a tariha maɓɓe ko onno ɓe ɗaɓɓirayno gandal ñande goo Seydina Ibnu Abbas nani inde ceernojo kanko le ko num ko o sahabajo o nani inde sahabajo goo o inni o sahabajo goɗɗo no naniri maako nulaɗo mo tawatara ko kanko tun naniri mo Seydina Ibnu Abbas inawa mi yahay mi hendo on hadisa ɗon jungo makko e waɗede kankadi ko sahabajo ko nandi Seydina Ibnu Abbas no hertori on num yahangol kala ka o naniri fi gandal o yahay o hewte toon ko ɗum waɗi ɓayɓe landi kam ko on no heɓirɗa gandal o wini komi heɓiri a gandal mi ɗuɗɗinay landagol mi ama kadi mi ama sabu hari o seppay ko wiyete koɗoli e koɗoli hara no woɗɗi ha leydi e leydi o seppayno toon fini yawgol jento hendagol maako nulaɗo goto sallallahu alaihi wasallam o haray noon ɓay o yetama ɗum o jokkiti on sahabajo ɗon o jokkimo noon hewtitagol oyata e oya naati ka nder suudu mum tawi noon jemmini Seydina Ibnu Abbas hersi konkangol oya fiyo oya jannuma on hadisa ɗon jemma ɗon Seydina Ibnu Abbas hersi kono est ce que ɓe hawtuno ka suudu ɓe o talde ko ɗon ɓe jooɗi ka damal oya hendu ari ndiyam ari fop e hoore maɓɓe fii tun yo weetu bimbi ɓe janga jungo oya ɓe jooɗi jemman fop ndiyam e hendu fof koye hoore maɓɓe ɗumanni ko ɓay oya immuy ke bimbi salligi ke no yaltude ari tawi Seydina Ibnu Abbas ka damal woni kon ɗum ɗumannima ɗo oya Seydina Ibnu Abbas inni ko gila hanki mi yewtirno ɓawa ma kono ɓay mi ari mi tawi an gaɗani ke mi amima kon kande mi ami kadi hotugol ka suudu fi wota ngal gandal ɗo lawolan ko ɗum gila hanki harla jooɗi ɗo ɗum noon ko ɗum holli en ko fi ɗum ɗon waɗi hande ka kala deftere ndewdutude men qala Ibnu Abbas hay ka fiqhu qala Ibnu Abbas hay ka hadis ka en fi hon ɗum sabu o wakkili noon kañum kadi e du'a mo nulaɗo du'aninomo allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil nulaɗo du'aninomo Allah andin o ka dina andinamo firo alqur'ana ɗuma innen kañum kadi enen inni hersa ko noneji ɗiɗi ko hersa hiɗen mari kadi noon hersa ka goɗɗo tagida e muɗum hiɗen mari woɓɓe tagaɓe hara hiɓe wondi on ɗum e hersa joni noon hinayi e mantuɗo hersa kadi ha on tigi wona timide hara min mintako ɗum noon kadi ya sariya on ɗumannaki ko hersa ka sariya on inni kan hersa ko kan wonɗen e janngude ɗo fi muɗum amma hersa ka tawatara si hewti ɓangilngol gonga aynayi miɗo hersi si hewti ka golle darante aynayi miɗo hersi ɗum noon hara sariya on ɗumannaki hewti ka janngugol hina miɗo hersi ɗum noon sariya on jaɓani noon few ko sariya on ko hersa ka dina kan noddi kan e muɗum ko kan wonɗen e janngude ɗo fi muɗum hersa goo hino ton hara anga tagida e muɗum hersa goo noon hino ton no jeeya e hersugol on no hersugol allahu subhanahu wa taala hersa ka dina kan noddi kan ko hersugol allahu subhanahu wa taala jooɗoɗa miijitoɗa Allah no jonnudema no jonnuma nema guite no jonnuma ñiiƴe no jonnuma cellal no jonnuma teral timmungal no jonnuma ɓiɓɓe no jonnuma famille ji no jonni fof dara noon sa yeeyi ka labtan ɗo a jooɗike minute aji seeɗaji oɗo naadete tawa ko waɗanteɗo opération oɗo ko changeanteɗo ɓernde oɗo ko changeanteɗo teteki oɗo ko changeanteɗo inne wondema ngandi oɗo ko changeanteɗo ñiiƴe oɗo koyngal mum no heeli an noon Allah subhanahu wa taala no nemima ɗinno piiji fof sariya on inni haray ala hersa ɓurka ka sariya ɓuri noddude ɓuri hersugol Allah subhanahu wa taala ñiiɓa e ko sariya Allah on nodduma kon e muɗum sabu haray Allah subhanahu wa taala ɗiɗo fof hiɗen andi consommation ji ko waɗeten kon courant e ndiyan e ɗuma sa yoɓani facture goto ɗiɗi tate ɓe ara ɓe coupa Allah noon kañum subhanahu wa taala no jolnuma fof facture alama tawde hoore kañum kadi ko Allah inni kon kadi ya waɗu ɗum kadi ko an nafitorto kadi wona kanko wallahu ganiyun
anil alamin jaka mi andi on dum hersugol Allah subhanahu wa ta'ala hersa ko wiete mo ka dewal andita kanyum kadi wondema Allah subhanahu wa ta'ala no en wondema no nemini dum ko dum don ko kan hersa don sariya on noddi amma hersa ka sariya on faala ka kan few no jeya e hadisa ka nene Aisha manti sonnabe jeyabe Madina be nene Aisha mantu no sonnabe jeyabe Madina be nene Aisha maki be sonnabe Madina mi do weltanibe do ko nene Aisha be gunulado sallallahu alaihi wasallam woni e makude mi do weltani sonnabe Madina be sabu hersu gongol hadali be landagol be fifiya kuji dina mabbe nene Aisha on no mal hersu gol mabbe gol dum sakkaki be fi landagol fiya kuji dina mabbe kam haray non ko Imam Muslim filli hadiso hide mari cerno jo molana do ne Mujahid be maki la yanalu al-ilm hebata gandal himbe dido hebata gandal al-mustahi herso wal mutakabbir e mawnintinido herso e mawnintinido be jangata fe jonno sen dari do sen inni jangata fe wana yinu tum jangata dina ko gande den fo on tigi wata jangude so tigi no hersa mano mawnintini be do dido wata jangude be ni non kadi no jeha e hersa ka sariya on jabata few fi mudum hersugol wowlugol gonga jode hanga sa yewte hayno da gonga on salo da mo halde yalto ayna mi hersu no wowlugol mo sari on faala ka kan hersa do sabu mo kala si hersiri non si woni don seda nun da lacay haray ko dum duma wadi Allah dali inna Allah la yastahi min al-haqq shay'a inna Allah la yastahi min al-haqq shay'a ida mari cerno do molana do fadisi enjo innetedo Ibn Hajar al-Asqalani be lo be maki haray wota mo wo e men dey innu hersa kan sakki kala wolugol gonga do ko Seydina Ibn Rajab inna wandama Ibn Hajar al-Asqalani duma sharhan do en deftere Imamul Bukhari den no jeya e sharhuji burdo labede on e sharhu ko wiete Bukhari on fu ko cerno do buri sharhude sharhu burdo labede e der Sahihul Bukhari on Ibn Hajar al-Asqalani haray non o cerno do abe maki wota hersa wota mo wo e men dey innu wonde ma hersa kan sakki komo wulugol gonga sabu dum don jeyaka ka sariya dum don jeyaka ka sariya hide mari kadi cernojo intedo Ibn Rajab al-Hanbali odo kadi ko cernojo molana do anda do ko kanko firtani en de deftere de wonde e jangude do 40 nawawiyya himo mari sharhu mayre en nga duma wonde ma Jami' al-Ulum wal Hikam be do kanyum kadi be makani en haray hersa ka sariya hide hersa ka sariya yamiri en kan ko hersa tabawo ko wadugol piiji moƴƴi terto piiji bondi woddito ko Allah ani wada ko Allah yamiri kon yo wade ko dum woni hersa jeya kade e nyamugol haqqeji himbe be innan mi do hersi nyama haqqeji himbe be ina ko hersa kan addi ya nyamu ko be jeyi ko woni non jeya kay ko wiete hersa jeya ka kanyum kadi on dum e ronkugol wadugol ko Allah dali kon inna wondema an hersa be woni dum non kadi jeya ka e ko wiete illen wondema e hersa jaka mi andi e hore rabbidugol o hadisa mo janguden do haray himo mofti fo haray non o hadisa do fo dum ari nyawdugol ko jikkuji din o do hadisa no jeya dum e jikkuji din innugol wondema haray no jeya e mako nulado Musa sallallahu alaihi wasallama no jeya e konguli di himbe ben hendi tawata ko makuji annabaɓe feƴƴuno ɓen jaɓodira ha hewti en sa hersali waɗu ko fa Allah haray ko ɗo wonde hattude ko Imamul Bukhari filli hadis on haray en hiw e kañum kadi darsuji me arayɗi ɗin hadisa hikko waɗon on haray ko ɗo wonde hattude wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh